Dakle, ako tako nastavi, izgubio se u tim loptice, nemamo nikakve šanse da dobijemo poredak. Naravno, Bosna će ostati, ali Bosna će stalno plaćati veliki račun, teški račun, odnosno građani ove države, a onda posljedično i mladi ljudi koji će vidjeti da nemaju perspektive i iseljavat će. I onda će ovim etnopolitičarima ostati starci s kojima će kao klijentima moći raspolagati da glasaju za njih. Vjerovatno će im početi obećavati bolji zagrobni život i bolje uslove na onome svijetu i tako dalje. Da, Milorad Dodik je kazao da ukoliko Schmidt nametne neko rješenje, da će entitet RS oformiti vlastiti CIK i samostalno organizovati lokalne izbore. Je li ovo pucanje u prazno ili ipak nešto drugo? Dakle, prije svega, gospodin Schmidt ima to pravo. Da. Znači, on ima te ovlasti. Ali smo navikli da Dodik ne poštuje njegove odluke. Međutim, Dodik zna da to ne može. Dakle, Dodik zna da se ne može odcijepiti, Dodik zna da ne može napraviti svoju izboru. A čemu onda taj populizam, profesora? Pa evo, konstantno imamo od njega određene najave. Sjajno pitanje. Gledajte, dakle, Dodik ima zadatak, njegov ključni zadatak u Bosni i Hercegovini je da drži tenziju, da drži napetost, da stvara konflikt, da stvara mržnju, da kod bosanskih Srba razbija bosanstvo u glavama, da stvara animozitet prema drugim etničkim grupama, da vrijeđa druge etničke grupe, da Bošnjake, Bosance naziva muslimanima, da ih svodi na religijsku grupu i on ništa drugo ne radi. Dakle, ako se pokaže bilo kakva mogućnost da zajedno nešto rade građani Bosne i Hercegovine iz oba bosansko-hercegovačkih entiteta, Dodik će se vrlo brzo umiješati ili njegovi ljudi da to razvale i da to onemoguće. Oni, dakle, funkcioniraju na pravljenju razdvajanja, konflikta, sukoba, mržnje i čim to prestane, onda se... Može li on ništa drugo ponuditi? Nema. Dakle, stvar je ovome što mi naivno već godinama, počeli smo pričati prošle godine da se on promijenio. Ta velikosrbijanska politika koju Dodik pripada, ona nema ništa drugo osim mržnje i rušenja drugih ljudi, drugih naroda, drugih država. Dakle, evo, prate 30 godina. Srbija i Srbijanci, političari Srbije, nikome ništa nisu ponudili na Balkanu osim mržnje i ratova. I oni misle da je to regularno, da će time nešto postići. Oni nisu svjesni, oni ne prate taj proces ili ne vide taj proces, da je Srbija izgubila susjede, prijatelje, komšije, da Bugarska, Kosovo, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska nisu ipak prijateljske zemlje. Dakle, oni stvaraju, ne mislim na narode, narodi ne mogu biti u takvim odnosima, ali te političke oligarhije koje vladaju, one stvaraju takvo stanje na terenu da je gotovo nemoguće misliti na budućnost. Dakle, oni su zatvorili budućnost, ali ne samo drugim narodima koji napadaju, nego i srpskom narodu u Srbiji, Srbijancima. I evo danas njegovi studenti su izašli na ulice, traže izlaz za budućnost. Vučić ne može dati izlaz za budućnost. Vučić i Dodik nemaju priče o budućnosti. Oni ne znaju šta je budućnost. Ovo što oni pričaju je velikosrbijanski projekt, ali to je projekt iz prošlosti, to je projekt 19. stoljeća, to je projekt da svi Srbi na svijetu, ili svi Srbi na Balkanu, žive u homogenoj srpskoj državi, pa to ne može biti. To je iluzija. Zašto ih onda profesore biraju uporno? Pa gledajte, ja ne vjerujem baš da ih biraju većina naroda da ih bira. Dakle, ne zaboravite da je Hitler došao na vlast 30. godina prošlog stoljeća sa oko 12-14% glasova biračkog tijela Njemačke, ali da je onda zauzeo vlast i uhvatio je cjelokupno biračko tijelo, on 100% njemačke narode poklopio. Jer tako se slično radi od Miloševića do Vučića danas. Dakle, doista jedan dio Srba navija za taj velikosrbijanski projekt, za dominaciju Srba nad ostalim narodima na Balkanu, ali onda ovi koji ne navijaju ili su isključeni, ili su ignorirani, ili su iselili iz Srbije. Imamo danas taj zahtjev iz Srbije da se ona mora proširiti na Bosnu, na Srbiju, na Crnu Goru, na Kosovo i tako dalje. Taj zahtjev je nerealan i stvorit će još veće probleme srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Još ovo treba naglasiti, da je srpski narod nestao iz Hrvatske, zahvaljujući Slobodanu Miloševiću i Frank Tuđmanu. Sa teritorije Bosne i Hercegovine dobar dio srpskog naroda je iseljen s Kosova i tako dalje. Taj narod je, vidite, u jednom sustezanju, zbijanju, zahvaljujući jednoj ahistorijskoj, nemoralnoj, mogu slobodno reći morbidnoj politici velikosrpstva, velikosrbijanstva, koja želi
da se proširi tamo gdje nikada Srbija nije bila. Taj plan, iza toga plana je ovo treba reći radi iluzija. Dakle, taj projekat doista jedno vrijeme je vodila Srpska akademija nauke i umjetnosti, ali u tome nije ni nedužna crkva Srbije. Dakle, te dvije institucije su uz politiku stvaraju ovu agoniju prije svega Srbijancima, Srbima, ali onda i nama koji smo njihovi susjedi. Da. Izborni zakon, da se vratimo na ovu domaću temu, će biti izmijenjen na ovaj ili na onaj način i u naredne izbore trebali bismo ući